I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu smo došli da... U današnjem videu sam došao da ovim srndača, evo tu je bablica za srndača. Evo došao sam tu na neku poljanu. Trava je baš velika. Tu je ranac, dvogled, jakna i tronožac. Evo bablica. Opa, samo. Morat ću malo tiše da pričam, evo bablica. Ajde da krenem. Samo ako pustim neko ovdje, tu gledam telefon. Opa. Evo tu pokušavam da pogledam i da snima. Evo ga. Nadam se da se vidi lepo. Ajde krenem. Samo malo da ja bolje namjestim ovo moj stoličik. Inače, pored ove tu njive, ove livadice što sam rekao gdje sam došao, ima jedna moja njiva. Gdje dolazi divlji vepar, što je jako veliki problem. Zbog toga. Tu je i dvogled. Ne znam da li sam rekao to na početku. Evo ga i dvogled. Ja se nadam da će da bude nešto ovog puta. Zašto sam već izlazio, ali ne znam da li se što vidjelo. Zašto sam već izlazio i ništa nije bilo. Sad treba da izađe još jedan video. Snimam 2 videa za jedan dan. Morat ću ljudi malo tiše da budem, zašto smo ipak došli da vabimo srndaća, nismo u terenu. Samo malo ljudi da obučem je jaknu. Jaknu iz prošlog videa. Zašto imam naranđastu majicu i onda je dosta primetno. A možda ljudi sad mi odemo na čeku. Imamo ovamo jednu čeku. Odakle se baš dobro vidi. Ili na drugu njivu gdje se sa te njive jako dobro vidi. Najvjerovatnije ću otići na tu njivu. Ništa ljudi, ili na tu njivu. Bolje mi je preglednost. Inače, možda je ono udaljeno pa nekih 20-30 metra odavde da sam ja. Inače ovdje je dobro za čekanje. Već par puta ja ovdje čekam. Ovdje ima rasu i onda dolaze tu srndači pasu. To je jako velika trava. Evo. Evo u ovu njivu gdje je kukuruz, tu dolazi divlji vepar. Sad sam našao neki trag, ali nisam ulazio. Ovdje ja čekam. Onako, s ovim tronošcem. Sad idem. Inače, gledajte mi kako je trava. Travu jedva prolazim. Inače, malo sam se zeznuo, nisam uzeo niti opanke, niti čizme. Pošto sam u kroksice i onda mi je to problem jer mislim na stopu nije baš da se ide po teren s kroksicama.
Ovdje ljudi možda možemo da dignemo nekog zeca ili nekog fazana, neku jarebicu, prepisao, evo ga vrabac. Inače ljudi, ja sam pre neki dan, da, ne znam, srećem se, mislim da je to bilo prekjuče. Bili smo da žanjemo i kako smo išli smo kamionom, da ne bi mešali, nebitno je to. I kako smo mi išli, ispred nas izašla majka sa 14 jarebica i ona je bila 15. I kada smo se vraćali, opet smo ih bili vidjeli. Sad ćemo najvjerovatnije da idemo na čeku. Inače ja znam dosta čeka, ali ne sam sve da vam kažem. Idemo ovdje na čeku, ovo gornje drvo. Samo ako uspijem da se popnem jer nije čišćena odavno. Ovo gornje drvo je čeka. Ako ne uspijemo, tu ću negdje da se uglavim i zabit ću ga. Gledajte, pogled na gore. Ne znam kako sam dobro snimio, ali nema veze. Ja sam od kad mislio sve da izađem da snimim klip, ali ljudi nisam bio uspio, zato što sad počeo, ima dosta svinje, onda je počelo na svinje i onda je to problem, ima dosta ljudi po lovištu i to je najveći problem. Evo je ta čeka. To je ta čeka koju sam vam pričao. Sad ćemo da idemo, pogledat ću od ispod ako uspijem da se popnem. Biće dobro, ako ne, staćemo tu negdje. Na primjer ovdje ćemo se negdje i ovdje ću. Ovdje isto znaju da dođu srndaći pre neko večer. Hoće ili se ovdje da odlaze. A ovdje nije loše za svinje. Eto ima neki kukuruz. Ovdje u šumu nema solišta. A ne može se vidi. Ljudi ne može, gledajte vi koliko je tu raslo gore. Snimit ću klip gdje ćemo da dođemo da ovu čeku da čistimo. Ništa, staćemo ovdje negdje. Samo da je. Da vidim da ja se namestim. I čekat ću. Evo vamo, ovo ću još oček samo. Ono ljudi, tu ću nas nabiti. Evo tu. Tu ću sesti i bavit ću. Samo nije ljudi baš dobra preglednost. Opet što kažem, moram malo tiše pričam. Ja se izvinjavam ako ne čujete dobro. Ne mogu baš tako da gavam. Sad ću naći neko mjesto da ću da se nabijem. Ne dođe važno da se nabijem, ali da ne budem tako. Izgleda da su fazani ulazili ili neka divljač. Možda vidite to. Sad ću da nekde ostanem. Evo ovdje ću negdje. Pa evo tu negdje da se uštekam. Ne može ljudi da stane na sredi ili kod ove bandere. Zašto je dosta prima? Ja bih stao i ne može. Ne smijem da stanem tako. Ja sam stavila ja se da stavim.
Ne. Kada se nabijemo. Vratit ću se na mjesto i javljam vam se kada stignem do. Ipak sam se ljudi odlučio da idem na čeku. Pokušat ću nekako da raščistim tamo. Ako treba, onda ću rukama ruže, to su imate divlje ruže. Vam ću ih rukama ako treba. Jer nema šanse da ovamo ne da sam odbijem. Ovaj klip ću malo duž da bude. Možda čak i sat vremena dva. Ne znam tačno možda izađe oko. Eto ga moj Kerala. Ništa ljudi. Nema ništa do obavljenja. Nego Kerala. Nego Kervilaju. Tako da neću. Nema šanse da mi nešto izađe. Ima tu Kerala tu po šumama. Tu je blizu sela. Onda dosta Kerala laju. Onda mi to najveći problem pravi.